Hashtag everyday holiday, ljudi moji, pozdrav svima, koliko vas ima i naravno da vam je dobro svima. Evo me u snovima. U snovima, ljudi moji. Probudio sam se. U snovima sam. Ne znam gdje idem. Pored svega eto što sam vam objavio, pokazao i tamo vam. I dalje, ljudi, ne vjerujem. Ovaj klip sam evo ekstra snimao, uzeo telefon, kontam za YouTube ekstra. Par minuta, samo da vidite, ljudi. Stvarno sam u snovima, znači. Okrenut ću vam i kameru jer s ove strane nije baš dobar kvalitet, ali da imamo dokaz, a? Au, ljudi. Ramazan je. Još jedno napominjem. Znači, ovo ljudi fenomenalno. Sad ćemo okrenuti kameru. Ovdje teče voda. Nije zalađeno zašto je teče voda. Malo me čudi možda neki izvor. Samo sekunda. Evo ga, ljudi moji. Evo ga, ljudi moji. Tu voda izviri. Nemam pojma. Naravno sad mi se čuo sad glas dobar jer zato sam držim tam gdje mikrofon gdje se čuje inače. Pogledajte ovo, ljudi moji. Prelijepo. Evo ga tu. To je to, ljudi, a? Sam bježim od cuki. Bio mi jedan ganjak, ste gledali rilove. Au, koja ljepota, ljudi moji. Ovo treba doći dok je snijeg, vjerujte mi. Slike napraviti. Kao prvo doživjeti, onda napraviti slike i videa. Jer ako ne, brate, nisi doživio, znaš, ako samo prođeš sa telefonom, nije to to. Ali ja sam već dosta uživo, pa evo sad tek uzeo snimam. Ljudi moji, a odo tam naprijed pa ću vam pokazati drugi dio. Evo ga, sad sam izašao malo čistije. Odavde sam došao, to je taj park. Inače, zeleni se, znači, ubilo se za fudbal, za šetanje, za piknik, tenis, sve živo, ljudi moji, vjerujte mi. Park svega, ali tamo naprijed je naše mjesto gdje inače ljudi sjedimo kad je ljeto ovako sa familijom, rodinom, da vam malo pokažem. Nije ovo moj park od djetinjstva, to je drugi park, to je Basar park, ali ovo je mjesto prelijepo i eto tako, ljudi moji. Ja sam odlučio danas da izađem, da vam malo ispričam dok kako gledate ljepotu. Odlučio sam da izađem, znači, pored toga što je puno snijega, pored toga što vodam granično, to je ono, kako se kaže, noga mi je ograničena, jel ono, ne mogu brzo, ne mogu lijepo da je savijem. Operacija mjesec dana, eto već kako je prošla, hvala Boga, alhamdulillah, Ramazan ljudi pozitivno. I eto tako, nagradite se malo da ja vam pričam, možete koji bajku. I bilo je jednoga, čekaj, uspredno. I bilo je jednoga dana je bila, ljudi iz početka. Nekada davno u jednome gradu nije palo dugo vremena snijega. Međutim, nastupio je februar i od tada je se promijenilo. Promijenilo je se nebo na kojem ptice lete. U jednom gradu pun parkova, pun svega, svakih mogućnosti koje se mogu uraditi, jeli? Obići, uživati, jesti, popiti, otići na restorane, na zgrade, skakati u poledre u vodi. I sad evo ga, ne mogu više da se kontrolišem. I sada ide sibirski plavac. Ne, ljudi. Naravno da ste uživali priču. Čiče mi će gotovo priča. Wow, prelijepo, ljudi. Ja ne mogu prestati snimat. Ja garantujem da ćete vi ovaj klip, ne znam koliko će trajati, ispod 10 minuta. Samo da vam snimam kako sve izgleda. Ali ja se ne mogu ovo nagledati. Snimam telefonom i gledam i očima. Prelijepo. Šta kažete, ljudi? A? Kakav pogled. Ovo je sad najnezanimljivije kad pogledaš ovako ovaj snijeg ovdje. Inače, ljudi dolaze, gledajte ovo, ljudi, gledaj strne pite. Vidimo kakav je snijeg, evo prvi put ga uzimam. Dobar jaran. Skoro nije bio ovakav, sad je ono baš prejak. Evo sirne pite, a? Oba, ladara. Ljudi, znate šta imam neke nove vijesti, izgleda propadamo kulturno, ljudi. Propadamo kulturno. Evo nam, ljudi, parka. Vidimo, dobar je. S time, brate, da ovdje, brate, sjede sirne pite i ovi ljudi ovdje, brate, vidite, gledajte ovo, gledajte jarane.
U snovima ljudi, ja sanjam. Još često nisam probudio ljudi, sanjam i dalje. Vodim vas kroz moj put, kroz moje snove. Ljudi, ovako moji snovi izgledaju. Ljudi, ovako moji ljudi snovi izgledaju. Sad ću sjesti ovdje neđe, pa ću vam ispričat. Gledaj. Prejako. Ne, uopće se mogu slikat. Sjest ću ovako na ovaj snijeg, bukvalno ću sjest. I na njemu ću ljudi sjest i pričat ću vam bajke. Wow. Evo ljudi za klip, znači da vam pokažem i travu. Postoji trava, znači nisam vas lagao. Samo postavim ljudi kameru ovdje i sad ćete me vidjeti ovdje. Da, ljudi. Nešto je Gerard ovdje. Ajde, pošto ćemo za klip ljudi moji. Znači sješću na ovo bar, znači bukvalno ću sjesti. Čekaj, moram zarozat komplet. Ne znam da li se vidim kompletan. Ljudi. Mislio sam da će biti hladno, ali nije. Za klip ljudi moji. Moram da vam imaknem u kapuljaču. Je lako dobro, a? Ćemo sa hobicu. Ovako. Iskreno ljudi, toplo je. Nešto je Gerard ovdje. Naravno se dobro čujem, ako ne moram onda tu, kad budem sjeku i sasjeku, odnosno jel, kad budem editovo, da pojačam ton. Pozdrav svima koliko svima, naravno, dobro svima. Evo mi ljudi u snovima, znači auto voze, snijeg, brate. Ljudi, u snovima sam. Sve što ovo gledate, ljudi, ovo su moji snovi. Nije ništa realnost, klip je fake, nije realnost, ljudi moji. Ovo znači izmišljeno, brate, ovo sam ja sve izeditovo, AI, KI, na najbolji način, znači, do sad nijedan klip, znači, nema jačeg od mojeg klipa, jel? Znači, prejak klip, ljudi moji. Ovo je KI, AI, real life, ljudi moji. Mante se ti tehnologija. Gledajte, brate, ovdje. Ali fakat, iskreno, znam se, brate, ovako živiš po snijegu. Možeš ovako 1, 2, 3 naš, mi poželimo, ljudi moji. Znači, to je snijeg, ne vidiš uvijek, razumiješ? Nisi na nekom mjestu, u nekoj državi gdje uvijek ima ovako snijega i to jednom gradu gdje inače u zadnjim godinama skroz slabo. Ali ovo, evo, tek sad vidim. Hvala Bogu. A ujarane, pade sa drveta ono. Dobro, nema kome da drvo. Ljudi moji, možda vas pozdravim, ne znam koliko se dobro čujem. Pričat ću to glasnije zato što nema nikog. Iza mene treninzi. Sad ću vam poslije pokazati malo koji ste tako ono. A gledajte ljudi, a? Znaš kako spustiš ruke ono? Baš si opušten nekako. Spustiš ono ruke i ono baš uživaš, da razumiješ? Baš uživaš, brate, ono, ko da nešto debelo viš ono kao. Znaš, kume, gdje si ovo, da? Joj, gdje ste, ljudi moji? Ljudi, ne znam koliko ovaj klip traje, ali sam napravio sebi 10-12 gigabajta, tako da 100% ljudi moji, 100% imam dovoljno memorije za snimati ovaj klip. 100%, znači sad se ne brinem. Jedino što može biti da mi se sad, ili da mi će se isključiti telefon za nekih par minuta, ili možda je već isključen, naravno se da nije. Zato, neću še puno sjedim ovdje, napravit ću i sliku. Uživajte ljudi moji, ostavite like, share, subscribe i idemo sad na par skakova ono da mi to pokažem, usnimam. I nazad ljudi, nazad iz mojih snova, moram se vratiti u real life. Vidimo se ljudi moji, ovo je onaj life što sam htio reknem, njega ću uraditi, ali eto, klip smo isto uradili, rekao, mora klip, razumiješ, ovo je jednom, brate, u 100 godina, razumiješ. Tako da ljudi moji, srce, idemo, ali, ajmo, dosta sam pričao, kakav mi je samo ovo leđe. Ja sam zagrio rade, idemo. Ljudi, moram vam nešto reći, neko je bio ovdje prošetao, ne znam samo kad, znači, neko je bio na ovom parku prije mene, pa logično. I čak je možda neko koji put se digao, vidite kako izgleda. Još nema one ledere, ali stvorit se i to ako bude i minus nastal, bit će ona ledera, ljudi, znate ono. Evo, ovako prilike. Ovaj štapić ovdje, znate ba oni štapići, bolan, ledeni štapići. Joj, gledaj sad trening, a? Ken Kaneki, Jesse Kaneki, pozdravljam Kanekija. Pozdravljam sve oni koji me prati i gledaju. Prejako. Ljudi, ide za klip, za YouTube. Prvi masklap, nije masklap. Prvi, znači je ovo i to u fullu. Onda ćemo skinuti jaknu malo ovo. Ajmo. Možeš da. Ajmo. Još jedan. Ljudi,
Zima ledara, vjerujte mi. Samo da se nismo posekli. Prekidam. Evo ga ljudi sad. I Dukserci idemo, znači. Let's go. Samo da maknem ljudi ovo. Zaledlo je. Idemo ljudi. Let's go. Malo je klizalo s rukavca, iskreno. Ali probat ćemo. Kritično je. Kritično je s rukavca, ljudi. Evo ovdje jedno što je zaledlo, ovo je dobro možda. Ja sam rizikovati ljudi radi noge. Skidam rukavce. Ček. Radio bi još više, skakao bi još više, ali moramo pasti na nogu i sve. Idemo ljudi dalje. Trust me. Just train hard and you will be champion. You don't have to be champion for the world. You have to be the champion for yourself. That's the point. Hashtag everyday holiday. See you in the next video. Eto ljudi moji, želim da se odjavim što se tiče YouTube klipa. Uživajte, hashtag #RDLD. Vidite se znači. Gledajte ovo. Milinara. Ubilo se za spota. Ovo su moji snovi. Vidimo se u sljedećim snovima. U realnosti. Uživajte, čao.